Best collection Mizo channel clear tu te chi bai vek ule voin hi trau thani som pariat na cholni ni a Myanmar lam thu thar han ngai thla ho le teang miang nimin trau thani som pasari khan Mandalaya Magogram biala sipai hawan che rong le hle a protester pani ngutan kap hlum le ani Magogram biala ong chan thar uata sipai sual le police zatel an ron lu ta mi pui lam hoin silayan ron met pok ni in mitam mutu pakhat chuan a soi protester pakhat chu alua ka phoni a pakhat le chu adul thuara ka ani ve boka hemi te pani hi an boral ve ve ani hliam hi somni chuan om boka police officer te chuan heng ruang te hi tolai ra da in helai naya chantharia pagoda bulan nor phaya helai hmuna hian sipai te hi anin kulani mipui ten chung ruang te chu la kan tuma ruang lak tum mipui te chu sipai sual ten an lo ka awangin ruang hi an la thei lowani protester pahni chu an keya le an mal puyan ka pa sipai te hi an ambulance an hlang lut ni in khomi pakhat chu an soyani dar som pakhat vela mogak mipui sang khat velin protest hi an nei trana CRPH in sarkar le lo kan siam lom na kong zo na yani a hei hian sipai ho thina tirim hle ni turani kongzo tana tanga minute somli panga vela chuan boina chuaka sipai sual ho chuan silainen mipuyan ron rik rap tana mipui lam hoin silain met puak ta ani nimela mogak uata in kana thleng hi sipai lam chuan engman puang zar du lova media le minan zo po in comment engwan pedu lowani February ni khata tang khan he khoa hian Burma sipai te hian sipai ro rena du lawa kongzo zinga mi som chuang an that to a ni tin lungoi lo lan tirin kongzo alan reng bokani heti lai hian sageng region chu abo ro kala tangchun jam zela mi pui chan him tura mi pui la mina andin security team le Burma sipai te an la in kap de urenga tunkar chung ringot po hian mi enga maza tan boral le a ni ngani mai po khan sipai ten mi parokla in kap lum le ani kan sei fo thina ngoi renga sipai sual kut tor ringot hian omzia anei to lova beile tanga yani an mi puita chan tu tur le sipai te beile tur mi puite lama tang hian security team anin dina heng ho hian tual cher silayan dap khoma sipai an ma chhun thina ni an area a sipai run kal tur te an lo danga in kana thleng cham chi thina ni security team member pakhatin news channel a ril danin mania le kani kong pui chu check post an siama police motor abik takin zel tang phur motor dannana an ruam manani protest roi tu somsari vel sipai te hian tun hnaya an mana rampum ho po a protest leader manan omnual tabok security team ten check post an siam chu sipai motor pakhat chuan ron su chia a hemi nu hian in kana thleng nga la tlailam darli atanga zandaria thleng silai ria chol lawani mi puiti thainan thu boi rip tak siam sakani Myanmar sipai lam chuan mi puitan CDM an thlop lo nan sipai council an thlop thainan CDM a tel thren khat te thu boi rip tak an siam sak thin ti hriat ani tun hnai maya po mi engamaza dam chung tang turin le thi tura an chung thu relan omnualani sipai TV na puan danin karma samai khan yangon marlam okalapa township martial law puan bo chian omnuala chung jinga hremna an peka thitura an chung thu relte dam chung tang turte anom thu an puanga sipai officer kut thlak le an silai chu sak ho an ni thu tar lanani district court chuan dam chung tang tur le thitura an chung thu a rel ho hi ni sari chunga appeal theni atia state le regional court ate supreme court ate appeal thenia thitura an chung thuan rel te hi president in a reject theni Arakan army Burma sipai pol Arakan army lam hi an thoma re hle maya kan hriat angin helpol an ni na lakata Burma sipai te khan an hli saka khami nu atang khan thoma nei lo wanga CDM thlop angin le nambil sipai KIA, KNLA, TNLA baka nambil sipai dangan thlop ang khan
news channel tam taka hmu tur oma mase Arakan Army din mun tak tak chu tun hnai khan ti chian ani ta ani an ho tu pa ber chuan thu chu aron siama Arakan Army Chief Major General Tunmit Naik chuan Myanmar Civil Disobedience Movement CDM chu an thlop velo CDM chu an thlop velo thule an du velo thu asoya mani ke ading tura ma kan lak na ati chhia ani kan hmalak na ti boy chur vek ani ati Arakan Army din chamvoi som pani lomna Rakhine State a hian na yani a hemini hian Arakan Army how tu pa hian thu soin Arakan Army din tu Major General Tunmit Naik chuan Rakhine a hian CDM hoi hota khola yalung oilo lan tir kan du lawani ati AA how tu pa chuan Rakhine mi puiten zalen na lam tluang kan pan me ka kan thil tum thleng turin kong lak lwa kan om me ka ni thil danga ril rupe man kan ni lo ati thil danga ril rupe boilo turin asoyani AA Chief chuan AA chuan tu nam sipai po kan pui hre lova nam lian ber bamar ho po an thil tuma an do dan lova pui kan hre chuang lawani ati AA te hian Rakhine State a CDM thlop lo ma se mi pui hei zo zai bo ral le hliam omte mi tam tak hren bo te sipai ten na sataka mi hring dikna an pal zut te chu AA ho hi an lom chia bik lovani February ni khatnu hian Myanmar mun rang protest hoi hotani a kan soifo angin Rakhine State bika hian protest lian tham tak kalpui ani vak lova hei wang hian Burma sipai lampo in Rakhine State a hian rova taka chet na an nei lem lovani November sang ni som ni atang khan AA hole Myanmar military ta chuan official lovin inka hayan naya inka hayan zom that awangin helpo la tanga thai bawan ni to ani kha inka hai bo chet na engma kan nei lovani inka hai bo chet kan du lova kan in rem na ti chet kan rem ti lo ti in AA how tu pa Major General Tunmit Naik chuan asoyani kan hriat angin sang ni som pariat khan Rakhine State a boina chuakin November sang ni le som ni thleng khan AA le Burma sipai ta hi anin ka pani CRPH chin sarkar leilo kan siama rol khai le lungrol zo ka mala kan tumta a nam sipai ta po in mumal zokin sipai hel sarkar an bei to tura nga yela heti la ya AA how tu pa in sipai hel sarkar thlop zonga tongka achak chuak ta mai hian nam sipai tam takril ru atin walo tura nga yela anni hi chu China thu hnuaya oman ni ti a hriat sa awangin sipai sarkar do zonga an omarin omlo hrim hrimani engpo ni se AA tel lo po in mi puite tran rol na hian sipai sarkar tha a chat thei tho tura nga yela ilo thlir zel photang u